Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet era wis. Arep macak apa to jane? Kayak gitu lo senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjing lega ya. Apa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong BB kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Anjay.